Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porship ho bajem step hashulong tura bat cleariat. Nongthymmai Sports Club hak Sien Nyngkong kan Ïalehkai ke Shillong Premier League arajar pulai kata hadin bagan ke klub keladap rakhi yang mau mer jangka jingdap hanya pusan senam jongka. Nagabenta ke Ïalehkai SPL hak kan reu truk leber arajar pusau. Nongthymmai SC kelap pelat pajba ya ke jersey jongka. Nagabenta ban phong hak ni ke Ïalehkai ke behedu hak nongba ke bela peniat jaga Shillong Sports Association hamaran SSA Stadium Hapulu. Hak dia ski pelat jaga jersey lay dan lang kirang ba shnong ki bahap hak Nongthymmai pelun kindong ket kam ke Nongthymmai SC bat kiwe. Ya kan kan hun jo Nongthymmai SC on yalam du arkibor milim umlong kamu coach baru Johnny Manbha kamu captain. Kan Nongthymmai SC kan aireng Nyngkong ya karang Dajit United FC hak sngi ban play perdai ke Ïalehkai jong ke SPL arajar pulai hak kat pratrik uleber arajar pusau kelas sngi ublei hak amaran SSE Stadium Hapulu Shillong. Is a point of control. The people made up and put them on himself and access this into myself. He said, the Bible, he gets kept hills, we can have a slow and support activities for day before. Kings have picked up the bill and kings have been pointing at the Kai Bahati. The book of the target. But money is command, he let kind of mind, let kind of the day impact high sports. Ikan kita melakukan sports kota kita kita ini di budget dengan sports kalau anak head ini sudah terbiak shift ke kita dengan ikut dengan organisasi Sien mengenai kembali yang baru awal ini maka kita tentang itu clear banyak sports club bagi baru ini members ini kirang masno komisi baca pendidikan bisa mulai berbaik ba hapling juga kali insadon kafe lani kata fundraising hakwe batni kasilo pemedi amang suhu bapaknya pun kasilo pemedi kamlo masuk isu kapri ke football kita profesional imla dan pun berkembang di klub dalam piala respons yang daily klub kumta dan kampen yang kecil training jom nasional bahkan aku bekerja jom nasional yang kami yang ini nasional kamu terlalu bekerja dengan judul teaser akan diterima selama ini.
Nyngkong hi jadi pangidon na second division ni pangwan coach mga akin. Division do araja kanyo hi coach second division. Ini le tu second division Sien. Jadi kapalai Sien ni kio sudah first division. Nak first division ni le tang Sien ni jadi kio sudah first division. Kacing ke jongi kala subyang hi malah don lang dia di mana baru di mana ya. Hotel kai kenyarap sibunya kat tim tu yang Nongthymmai pertama ngi nang kio mentah kat SPL kami ka SPL ba i timur kai kita nang tura di ba bet sudah kita baklan sudah jadi muka orang kelas dia kita begini pun ini ka SPL mas game ini kedua perkara masjid lah Monday ka jesno juga perkara masjid ke nama perkara masjid tapi sekarang snow sempurna mereka ranjit maladun taten marah ranjit macam kumpliar ke arimang lalu mentah macam jadi pada bakalan kelana sekarang ranjit kalau mentah rukum cumka yudlik cumka sekarang ranjit dan ketika SPL atau itu nomor coach dengan buram ya sekarang ranjit kan dan kalau ranjit mentah ini ketika tim apa kita bila share ketika nasab cumka SPL Tekadai ke champion jangka MSL, bakadai buat ke tim supaya awan cimenta ke division I League. Teka ke tim kadai tim ke baklani, tengiru wilayah pedi kedua begini pun ya kan. Ingin lihat persiang kepala ingin nyerang, jaga hak juga itu job. Tajin pulang ke Sien nabari kadai ke competition apa ke SPL ni. Mar bangi nu perkat keempat wan gani ke ban tim bagari division kandon. Tengi kuat siapa ingin like tengi hapen cim nabar baklani tim. Dia mentah pada election Kamdan Show ingin hanya pun pada banyak poin top 4 dia menurut tim poin top 4 ini saya pet pada kesini kuno ganjar kuno kelong maka jing persang tu minta ke debit ingin pun mengenai poin top 4 mana par entah ya po khat armon dalam menapnya mix lang dengan nasional begini benar mix lang mereka akan kalau dia tim ingin haban yo alam deh ini sekarang kan